ngo amagambo ashize ivuga we karabaye. Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe aho turi kumwe ku Ibano TV nk'uko bisanzwe mu makuru yacu, aho tugenda dusesengura amakuru agezweho ndetse yagiye asohoka mu binyamakuru, ibyandika, ibitangaza amashusho ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi. Unyemerere rero uyu munsi aya masaha twanzikire mu makuru arimo agaragara mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha niho tugiye kwanzikira. Bombori mu butegetsi, bombori Kinshasa, niki kibaye mu butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubu uyu munsi biratangazwa mu binyamakuru bitandukanye, ibyandika, ibitangaza amakuru bigiye bitandukanye, aho nyakubahwa Joseph Kabila wari senateri mu buzima bwe bwose uyu munsi yambuwe ububasha. Sena yamutakarije icyizere. Uyu munsi Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yambuye nyakubahwa Joseph Kabila Kabang ubudahangarwa bwo kuba senateri ubuzima bwe bwose. Kuki yari senateri mu buzima bwe bwose? Kubera iki nyakubahwa Joseph Kabila yari senateri ubuzima bwe bwose? Unyemerere turebe impamvu yabyo. Uyu musore cyangwa se uyu mugabo Joseph Kabila yayoboye igihugu cya Kongo imyaka igera kuri 18. Mbere y'uko ayobora iki gihugu yahoze ari umwe mu basirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cye. Nyuma yaho rero papa we Laurent Desire Kabila yari umuyobozi cyangwa se yari perezida w'igihugu cya Kongo. Nyuma y'urupfu rwe rero abanyekongo bagiriye icyizere umwana we ariwe Joseph Kabila nk'umujenero asimbura se ku butegetsi cyangwa ku ngoma. Uyu mwana yayoboye imyaka 18 cyangwa se uyu mugabo ayobora Kongo, ahuza abanyekongo batahiriza umugozi umwe kugira ngo bubake igihugu. Akiyobora imyaka 18 nta nugunda. Ni nawe wigeze gusenya umutwe wa mama 23 niba amwibuka neza, arawusenya, arawurangiza, arawushwiragiza. Abanyekongo baratekana, abanyekongo batahiriza umugozi umwe. Nyuma yaho rero yaje kurekura ubutegetsi, aburekura mu mahoro, aburekura ku bushake, abushyira mu maboko ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubutegetsi abushyira mu maboko ya Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu uyu munsi rero yateshejwe agaciro. Iyo uri umuyobozi, wabaye perezida, ukaza kuva ku butegetsi ariko mu mahoro, hatabayemo kudeta cyangwa se izindi mbaraga zikoreshejwe mu bundi buryo, uhabwa umwanya w'icyubahiro mu gihugu, ugaba senateri ubuzima bwawe bwose. Akaba ariho uzajya unyuza umurongo w'ibitekerezo, ukaba ariho uzajya ucisha ibitekerezo byubaka igihugu cyawe. Nyuma y'uko rero yari senateri, yaje gusohoka mu gihugu, ariko bitangazwa ko yasohotse kubera ko yari agiye kwiga muri Afurika y'Epfo. Imyigire ye rero ni ukuvuga ngo yarakemanzwe, ikemangwa n'igihugu cye n'igihugu cya Kongo. Nkwibutse ko uyu mugabo Kabange cyangwa se uyu mugabo Joseph Kabila ubu ni umugabo w'imyaka 53. Afite imyaka 53 y'amavuko. Byumvikane ko ari umugabo w'igikwerere, ni umugabo ukiri muto, ntarasaza. Kabila uyu nguyu rero Sena y'igihugu cya Kongo yamwambuye ubudahangarwa, imwambura ububasha kubera ko inkiko za gisirikare ndetse n'ubutasi
byagaragaje ko araregwa ibintu bitatu bikurikira cyangwa ibintu bibiri. Icya mbere, ashinjwa ko ari umugambanyi. Ni ukuvuga ngo kuba ari umugambanyi bituma bimuteshereza cyangwa se bimwambura inshingano yo kuba umusenateri. Icya kabiri, ashinjwa gukorana n'umutwe witwaje intwaro cyangwa umutwe w'iterabwoba wa M23. Uyu mutwe wananiye Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuwusenya, kuko yakoresheje imbaraga zose zishoboka ngo awusenye birananirana. Yitabaza abacancuro ngo bawusenye birananirana. Yitabaza ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu cya Kongo irimo abamayimayi n'abawazarendo n'abandi birananirana. Yitabaza abarundi kugira ngo bamufashe gusenya uyu mutwe birananirana. Aha rero igihugu kikaba kirimo gishinja uyu muyobozi gukorana n'uyu mutwe. Aha rero amakuru agezweho aragira ati Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 ugenzura umujyi wa Goma, yatangaje ko uwahoze ari perezida wa Repubulika cyangwa se umuwahoze ari umuyobozi ari perezida wa DRC Congo yageze muri uyu mujyi. Nuvuga ngo uyu ni umuntu wabitangaje, ni umuvugizi cyangwa se ni umuyobozi witwa Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa AFC M23 mu bya politiki. Uyu Kanyuka rero ku rubuga rwe rwa X aratangaza ishimwe cyangwa aranejejwe nuko uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasesekaye ku butaka bwa Kongo, akaba ari Goma. Ariko nubwo abitangaza, na Wiringoma nawe akaba yabitangaje, Lieutenant Colonel Wiringoma nawe akaba yabitangaje. Ubwo ni umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23, Colonel Wiringoma nawe akaba yatangaje ku rukuta rwe yuko anejejwe nuko uyu mugabo cyangwa se uyu muyobozi yageze ku butaka bwa Kongo. Ntabwo we aragira ikintu atangaza, ntabwo nyakubahwa Joseph Kabila aragira icyo atangaza ko yasesekaye kuri ubu butaka, dore ko no mu magambo ye agira amagambo make. Ubu uyu munsi rero nuvuga ngo nubwo aba bagabo barimo batangaza ikaze rya nyakubahwa Joseph Kabila ku butaka bwa Kongo, ariko mu gace umutwe wa M23 uyoboye akaba arimo ahabwa ikaze, we ntacyo aratangaza. Wakibaza rero umuntu cyangwa wayoboye igihugu imyaka 18, uyu munsi akaba yambuwe ubudahangarwa na leta iriho, akaba agiye kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro kugira ngo abungabunga ubuzima bwe bushobora kuba bwajya mu kaga isaha n'isaha. Harakurikiraho iki? Urabona hagiye gukurikiraho iki? Nyuma y'uko uyu mutwe wananiye leta ya Kinshasa kandi ukayinanira uwo nuvuga ngo udafite support, uyu munsi ukaba ugiye kubona support ya nyakubahwa Joseph Kabila uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ufite ishyaka rikomeye abereye umuyobozi, ufite abadepite mu nteko, ufite abantu yashyizeho muri Sena, mu yandi magambo ufite abajenero yambitse iranka ry'ikirenga, bakaba bari mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi akaba yambutse avuye muri Afurika y'Epfo, yambutse mu karere k'Iburasirazuba, akaba agiye aho M23 yafashe mu birindiro byayo. Urabona hagiye gukurikiraho iki? Niyo mpamvu mvuga ngo bombori mu butegetsi bwa Kinshasa. Ndimo ndabona iherezo ku butegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi, kubera ko ni ukuvuga ngo uyu mugabo w'umunyamaboko wamushize ku butegetsi akaba agiye kwiyunga n'uyu mutwe wa M23. Sinzi ko biri buza kumwoherera. Munyemerere tuze gukomeza mu yandi makuru yacu